Mbahaye ikaze kandi ndabasuhuje inshuti bakunze mudasiba gukurikirana ibiganiro bya Nsabira TV. Uyu munsi sinzi niba waragiye gushaka akazi ahantu bakakubaza ibyangombwa byinshi bigiye bitandukanye. Uyu munsi ugifungura application form y'ikigo runaka cyashyize ku isoko umurimo, urasanga bakubaza icyo twita professional skills. Ariko uyu munsi mu Rwanda hari umwihariko. Rwanda ni ikigo gitanga icyo twakwita nka internship. Ushobora kubonamo professional skills zikenewe muri any field. Ushobora kubonamo ubuhanga bwihariye bushobora kunoza umwuga wawe w'ahazaza. Ahangaha iki kigo kirakora kandi kirizewe, kuko gitanga akazi, kigatanga amahugurwa ku bantu benshi bagiye batandukanye. Aya ni amahirwe akomeye ku rubyiruko rw'u Rwanda. Ese uyu munsi ko bigiye kugusaba kuba mu bantu 15 mugendana uzimo abantu 3 byibuze babonye aya mahirwe, biraza kurangira n'ubutazimo n'umwe. Kuba kwizera ibi bintu biri bwaze kukorohera si ingingo tuvugaho rumwe, ariko uyu munsi ugiye gusobanukirwa neza Rwanda, imikorere yayo. Fata agakaramu ndetse n'agapapuro wandika ibi bintu ngiye kukubwira. Niba uri mushya kuri iyi video rero, ugiye kubanza urebe munsi ijambo subscribe, ukandeho wemeze all notification kugira ngo amahirwe aca kuri uru rubuga ntakajya gucika. Fata agakayi n'agakaramu tugende. Muri iki kigo si ibyo gusa, usibye gutanga professional skills, uyu munsi ukora internship, unabona amafaranga kuri banki yawe. Iyo usoje ukwezi uhembwa amafaranga nk'abandi bakozi bose. Kandi wibuke neza aha hantu uba wamaze kubona icyo bita professional skills zishobora gutuma ubona akazi hirya no hino. Uyu munsi turi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2025. Birumvikana ko twamaze kwinjira mu mwaka mushya. Ugiye kubona amahirwe yagutse. Niba utaruzi Rwanda, yimenye nonaha ubashe gukora application form, uyuzuze neza. 2025 2026 twagiye. Intambwe ya mbere rero, fata telefone yawe ufungure Google Chrome. Numara gufungura Google Chrome, urasanga ahantu hameze harya. Mu magambo y'umwihariko yanditse .rwa, urareba hasi ahantu handitse call for application leadership program. Ahangaha niho urabugiye gutangira kohereza ubusabe bwawe. Uyu munsi urabona amahirwe arenze uko ubitekereza. Twagiye. Wibuke ko ibi bintu birakora kandi birizeye, urabona ko biri valide. Uyu munsi barahamagara abantu basoje amashuri yabo yisumbuye ndetse na za kaminuza, kugira ngo babashe guhabwa ubumenyi bw'ibanze bushobora kuzabafasha ku isoko ry'umurimo. Uyu munsi baguha amafaranga ari hagati y'ibihumbi 55 kugeza ku mafaranga 120. Uyu bayahereza n'uwemeye kohereza ubusabe bwe neza, akuzuza urupapuro asanga kuri website ya .rwa. Yamaze kwemerwa, ikigo yahisemo gukorera kimuhereza uburenganzira ndetse kikamenyesha .rwa, akajya abasha gufata amafaranga ukwezi gushize. Ku bufatanye na RDB ndetse n'indi miryango itegamiye kuri leta, bashobora guhereza abasaga ibihumbi 23 byibuze buri mwaka, bakabahereza ubwo bumenyi bwizewe kandi budakemangwa ku isoko ry'umurimo. Applyinga nonaha unyuze kuri Rwanda, ahantu handitse call application 2025-2026. Uzanshimira nyuma yo kubona neza ko ibyo .rwa ikubwira ari ukuri. Uyu munsi hari abantu benshi bari guhembwa ibihumbi 150, ibihumbi 250 bijyanye na buri cyiciro cya internship ari gukoramo. Witinya, itinyuke, kuko kuba utarabona akazi ni amahirwe akomeye yaguteganirijwe. Mbibutsa neza yuko ibi birareba umuntu wese udafite ikintu na kimwe akora. Kuba udafite akazi ni inzira yo kugana .rwa ukaprayinga, bityo ugahabwa professional internship ari nakuhembwa amafaranga. Mbibutsa ko gukora application
ni ubuntu. Nuhura n'abantu bakubwira ngo ishyura amafaranga, uzamenye ko watandukiwe n'iyi website yacu. Dotirwa irafasha buri rubyiruko rwose rw'u Rwanda kugira ngo rubone amahirwe y'umurimo y'ahazaza. Nk'uko mubizi rero, niba ari ubwa mbere ugeze ku muyoboro wacu wa YouTube, urareba munsi ahantu handitse ijambo subscribe, munsi ya video yawe ukande subscribe, wemeze all notification kugira ngo tujye tubana muri video zose dushyira kuri uyu muyoboro wa YouTube. Shalom shalom, Imana ibarinde, ndabakunda kandi mbifurije umwaka mushya wa 2025. Amahirwe masa ku bantu bagiye gukora application hano muri Dotirwa.